Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hurmatly musulman bir togandar. Ar bir mezgilden özünün sınavası bolat. Ar bir doğurda özünçe Allah Taala'dan gelgen bir tüýşüktüğü da işler bolat. Oşo nerselerde kantip götöröbüz degende sabırdooluk menen, dua menen götöröt ekenmiz. Mına arkı jyldarybızda, tagdyrybızda uşunday nerseler bar eken. Dünýänün har jerlerinde jer tütüröler, jana başga bir okuyalar uşundaylar bolup gele jatat. Mına kança günden beri mına Palestinada dagı uşunday soguşlar bolup kançalagan adamlar göz jumup ketişdi. Bardygybız oşo günden başlap meçitlerimizde, medreselerimizde hatym Kur'andарды okup, bardygybız dua tilekde bolup geletabız. Bugün dagı oşo kança bir hatym Kur'andardan jyýyntygy kılıp uşul jerde mına alımlar geňeşiniň müçeleri, muftiyat hyzmatkerleri, karakelerimiz, meçitlerimizge daima kattap namaz okuyan aksakallarybız bolup, uşu jerde hatym Kur'andarga dua kılıp atabız. Sizlerge de haýyrlarybız, mınday bir kaýgyly okuyalar gelgen uçurlarda musulman balası köp zikir kılıç gerek. Allah Taala'nın kitabyn Kur'an-ı Kerimde okup, hatım kılıp, daima uşu nafil namazlarda okup, meçitlerimizge gelip daima dua kılıp birbirimizge jardam bereli. Dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmandan en güçlü kuralı bul duası bolat deyt. Bardyňyzlar oşun üçin kajerde bolbasaňyzlar birbirimizge dua kılaly. Özgöçe oşo Palestina mamleketinde oşo tez aranyň içinde Allah Taala jardam berip tınçlyk ornap ketsin. Ötüp ketkenlerde Hudaý Taala özüniň rahmatyny alsın. Hudaý Taala mınday kargaşaly günderde hiç kimge görsetmesin. Allah Taala jalanyp jalbargan dualarybızdy kabul kılsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Жараткан Аллахым оқылған хатым Құрандардан сауаптарын ушул вакыт саатта бардык мечиттерибизде, медреселерибизде кылынган хатымдардан сауаптарын Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна, ушул дүйнөдөн ыйманы менен өтүп кетишкен жалпы мусулмандардын арбактарына, ошо менен бирге ошо Палестина мамлекетинде мына ошо көз жумуп кеткен мусулман бир туугандардын арбактарына багыштаган болдук. Аллах субханаху таала кабыл кылгын, жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко кылгын, ыймандарын саламат кылгын, эсеп кысаптарын жеңил кылгын я роббал аламин. Алла таалам тапкан сооптуу иштерин жандарына жолдош кылгын, баштарына көлөкө кылгын. Кудай таала өзүңдүн бейиштериңин насип кылгын я роббал аламин. Ыйык Курандын урматы менен Кудай таалам бардыгыбызга жардам берген, ааламдагы бардык жараткан жандыктарга тынччылык, аманчылык берген, ошолордун арасында ошо каргашалуу окуялар болуп аткан, жер титирөөлөр болуп аткан, селдер болуп аткан жерлерге өзүң жардам берген. Ошонун ичинде мына Палестина мамлекетинде дагы мына ушундай каргашалуу окуялар болуп, ушундай бир согуштар болуп, адамдар ушундай зар какшап, кор болуп турган кездеринде Кудайым өзүң жардамчы болгон. Ушу тез аранын ичинде Кудай таала Курандын урматы менен, ушунча мусулмандардын дуасынын урматы менен Кудай таала тынчтык орноткун я роббал аламин. Алла таалам фитнадан сактагын, бузукулуктан сактагын, ошондой каргашалуу окуялардан сактагын, атадан баланы, баладан атаны ажыратып зар какшатпагын я роббал аламин. Өзүң жардам берген, Алла таалам жалынып жалбарган дуаларыбызды кабыл кылгын я роббал аламин. Аллахым ушул жерлерде мына канчалаган Куран жаттаган, башка илим окуган ушул жерде аалымдарыбыз отурат. Бардыгыбыз жалынып жалбарып, жалпы Кыргызстандагы мусулмандар бардыгыбыз Кудайым жалынып жалбарып суранарыбыз. Алла таалам аалам элине бардыгына тынччылык, аманчылык берген, мусулмандарга күч кубат, биримдик берген. Алла таала ушул дүйнөдө алымдар эмне максат менен жараткан болсоң, ошо максатты таап, ошо максаттын тегерегинде жашашты Кудайым өзүң насип кылгын я роббал аламин. Дуаларыбызды кабыл кылгын. Алла таалам эки дүйнөнүн бактылуу инсандарынын катарына кошкун. Ва саллаллаху таала ва саллам аля хайри халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я